Rero bakunzi ba Sam TV rwambanje kubasuhuza nizera ko umeze neza. Tugiye kurebera hamwe amakuru yaranze umukino wahuje Rayon Sports n'ikipe yitwa KVZ SC yo muri Zanzibar. Rayon Sports ku mukino wayo yatangiye CECAFA Kagame Cup 2026 yirenza KVZ SC yo muri Zanzibar. Ni umukino wahuje Rayon Sports na KVZ. Rayon Sports yatangiye irushanwa rihuza amakipe yo muri Afurika y'Iburasirazuba n'iyo hagati rya CECAFA Kagame Cup itsinda KVZ yo muri Zanzibar ibitego 2-0. Uyu mukino wo ku munsi wa mbere mu itsinda C wakinwe ku cyumweru saa 12 muri Stade Amahoro. Nyuma y'uko umukino wari wabanjirije kuba Al Hilal yari yatsinzemo Tusekeri FC ibitego 2-0. Iyi kipe ya Rayon Sports yatangiye gukinira imbere y'abafana bayo bari kuyifana biteye ubwoba. Iyi kipe byari biri gukina nayo ntago yari ifite abafana benshi, gusa nayo yari bafite. Gusa icyari gitangaje ku ikipe ya Rayon Sports nuko yatangiranye imbaraga nyinshi ishaka gufungura amazamu hakiri kare. Bamwe mu bakinnyi yari iri kugenderaho bavuga ko bashobora gutsinda ibitego bitunguranye ni umukinnyi witwa Issa Djiboua Bana na Nzeyimana Mubaraka. Aba ni abakinnyi ba Rayon Sports barutaye izamu bamwe batsinda ibitego. Ku munota wa 25 Boris Jigbenu yarekuye ishoti rikomeye cyane riragenda, ariko iryo shoti ryagera inyuma iruhande rw'izamu. Naho ku munota wa 27 Issa Djiboua yahaye umupira mwiza Ibrahim Jangeli ari imbere y'izamu, aho yasabwaga gukoza akaguru gusa umupira ukajyamo, gusa umupira wawucitse birangira umuzamu awufashe. Ku munota wa 38 KVZ SC yagerageje uburyo bwo gutsinda igitego bwari bukozwe na Haruna Rashid Ali, aho yarahinduye umupira ashaka rutayizamu, bikarangira abamyugariro ba Rayon Sports bari bahagaze neza, umupira akawushyira muri corner. Iyo corner nubwo yatewe nta kintu yatanze, byangira bibaye by'ubusa. Umukino wakomeje uraba, igice cya mbere cyarangiye amakipe yombi ari ubusa ku busa, nta nimwe yateye umupira mu izamu ry'indi ngo igitego kibashe kwinjira. KVZ SC ubwo igice cya kabiri cyatangiraga yahise ikora impinduka mu kibuga, havamo Mohamed Musa hajyamo Zuberi Abdul. Haciyeho akanya na Rayon Sports nayo yahise yongera kuzikora, havamo Nzeyimana Mubaraka hajyamo Kameni Junior. Umukino waje kuba ukomeza. Ku munota wa 67 Rayon Sports iza kubona penalty ku ikosa rya rikorera Dukunda Elia 3. Iyo penalty yaje guterwa na Kameni Junior ayishyira mu ncundura y'igitego cya mbere cya Rayon Sports kiba kirabonetse, ari nacyo cyashurishije abafana benshi bari muri stade bari bitabiriye uyu mukino. Umukino waje gukomeza. Ku munota 82 Muhoza Daniel wari winjiye asimbuye mu kibuga yagezemo ahita atsindira Rayon Sports igitego cyayo cya kabiri, aricyo gitego cyahesheje intsinzi Rayon Sports ikaza gusoza umukino ifite ibitego 2-0. Umukino waje gukomeza. Iminota 90 y'umukino bigomba gukinwa yarangiye Rayon Sports itsinze KVZ ibitego 2-0, ihita ijya ku mwanya wa kabiri mu itsinda C irimo, aho imbere yayo hari Al Hilal yo muri Sudani yatsinze ibitego 2-0. Ikipe ya Tusekeri FC nayo yayitsinze ibitego 2-0. Kuba Rayon Sports itsinze uyu mukino ibitego 2-0 ni ibigaragaza ko n'indi mikino iri imbere izayitsinda, mu gihe APR FC yo yatsinzwe ibitego 5-0. Ni ikintu kigaragaza ko hagati ya APR na Rayon nk'amakipe ahanganye mu gihugu harimo difference yitandukaniro. Rayon Sports yatsinze ibitego 2, APR itsindwa 5. Ubusura ni ikipe ifite amahirwe kuzatwara igikombe ari iyi. Andika muri comment nimba ufana APR uvuga ati zagitwara, ntugendeye ku marangamutima, ariko niba ufana Rayon uhita uvuga ati igomba kugitwara kuko ihagaze neza. Rero amakuru yacu akaba ari uko ageze ku musozo. Nawe mwibutsa gukanda like, share, habe n'igitekerezo ugashyiraho comment, by'umwihariko utibagiye gukanda subscribe kuko ni ingenzi cyane kandi muraba agaciro. Wowe wakurikiranye iyi video kugeza irangiye ndagushimiye, wibuka gukanda subscribe. Murakoze.